Amen. Oh, my brother. Ependulo ngane yami yakhumbula ngonyaka odlule sile sakhuluma indaba yakho ukuthi uhlushwa umoya. Wase wathi wena ufuna ukulungisela umoya wakho ukuze izinto zakho zibe right. So ngane yami ngazizwa kanjani mangibizela umthandazi eze mefike kulungise ekuthandazele ukuze izinto zakho zibe right. I'm sure ungayeka nokubhema. Vele mina lempilo engiyiphilayo ngiyithanda yabona. Manje ngiyacabanga ukuthi kungaba into right ukuthi sihambe siyobona umthandazi angithandazela akhiphe le demon ucabanga ukuthi yidemon kodwa mina ngicabanga ukuthi amadlozi. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we're going to get Os Lindiwe. I was about Os Blue kina le bthata. A kina le ngwana mshimane Os Blue and ska kina le ngwana mshimane. Ngwana ka na lo tshwara ke moya nyane o sa o tsebeng. A Os Blue kina lo ska understand moya o wa hae kwa bo Satan or ke moya wa eng. A Os Blue moya o ha o motsuwetso. O na lo etsa ka re ngwa hlanya ha sa le right hlong. A wa tseba king Os Blue se ke qakile ne ke kopa go fela le tleng le tlo nthusa ke kgone go bua le ngwana o fela go tseba king ntho e ya ke utlwisisa. So guys ntho ke tloetsalang go reng ke tlo tsama ke lo kopana le Os Ntomori ke bono ga ntlante bothata ka ena le ngwana hae le memoya e tshwarang ngwana ya keng ke gutle le ena. Yes baby. Hi guys, I am back again le Mami Lindiwe. Mami le kae? Yaphila sisunjani? Nami ngikhona umuntu omdala bengicela nje utshela ama-viewers weJosie Bioscope ukuthi wena kahle kahle why usibhalele? Into engibhalele yona sisi ukuthi la ngihlushwa ingane yami ihlushwa amadlozi since ihlushwa amadlozi last year until today. So manje amadlozi akhe lawa sawamenza ukuthi agcine sebhema nama drugs. Idlozi lonke lelo. Yebo sisidlozi. Ubhema nama drugs nala endlini uthatha nezinto zami ahamba uyithengisa ezinye uyayiphula nokuyiphula izitsha zami ngangithengile uyiphulile. So wena umuntu omdala lo mntana lo seka nesikhathi esingakanani ayetsa mifirifiri eya hayi eya ayetsa imihlolo ekawufela? Uqale nje last year ngoMarch sisi. Since waqala last year ngoMarch until namhlanje. So bothaya ukumenzana isika haqaqile last year March ubua mohlomong no etsa eng o abe sharp no bua le ena mo khalimela o etsa eng no kopa dithuso no ya police station kopa project no etsa eng? Angizama ukukhuluma naye ngibize nabo bhuti bami eNatali beze bezokhuluma naye kodwa nje kube ngathi ngena ngapha kuphuma ngapha kamamehlo. So wena kahle kahle ufuna ukuthi Josie Bioscope ukuncede ngani nje today umuntu omdala? Bengifuna ukuthi ningisize ngokuthi nje sisi at least simuse rehab azokwazi ukuthi ayekelezo lento izinto ayibhemayo noma simtholele umthandazi azomthandazela. Iphume imimoya angithi khona lapho box ubhala ukuthi yidlozi maka sometimes I'll understand ukuthi elinjani limenza ngathi sometimes uyahlanya. Yebo sisi. So why lesamisi lefehlong? Angengikwazi sisumusa khona cause la ekhaya ngasibhilivele emadlozini singabantu abasindisiwe. Luna le ma Christian ha le believe ko bathong ba ba like dingakeng so. Yebo asibhilivele khona. So ingakho ngengikwazi ukumusa khona at least ke masingathola umthandazi at least amthandazile. Wa itse ke ngane o se tla o thusa re ke so scheme mo profit o wa rona mo tsebang. Khona. Una di number tsa hae. Ngakhuluma naye. Yeah please ke kopa lovers. Ayithi ngibe ngicommunicate. Akunankinga ke scheme. So hey guys mami ka re emi mona ne ene lovers sentse communicator le mporofita lo re eng ntho tlo yetsang ke kopa rona re kene hantlantle motho mono re ke re solve matter e ha motho tse ke a tseba o tlo tla le ena yeah kopa re kene Mr Jones hey motswadi ha ona ntja ke kopa o lead tsela he mama Okay. Athi mama ke a utlwa he a o re lona le believe le konthong Asikholelwa kuzo sise izinto esingamanga isikhathini samanje. okay okay no ke abutile kae Ngiyaphila sister. o right Ngiyaphila ngikran. ona ming sharp ayilana ukhuluma no Lady Blue puti wa mane Sure Lady Blue right ma. yeah ke sharp my brother gona re batho ba Josie Bioscope Sure. mama kuposho tse ngwana ga ntle bona ba go ngoletse today Ependulo ngane yami yakhumbula ngonyaka odlule sile sakhuluma indaba yakho ukuthi uhlushwa umoya. Wase wathi wena ufuna ukulungisela umoya wakho ukuze izinto zakho zibe right. So ngane yami ngazizwa kanjani mangibizela umthandazi eze mefike kulungise ekuthandazele ukuze izinto zakho zibe right. I'm sure ungayeka nokubhema. Vele mina lempilo engiyiphilayo ngiyithanda yabona. Ngenxa ukuthi ledlozi leli lingiphethe ekumele
lingincede ngendlela engicabanga ukuthi lizonceda ngayo yabo shuthi like ngiyajabula ukuthi ngithole indlela different kuledlozi lelo ukuthi ngitshile ukuthi linganginceda nengithembele kulo yabo manje ngiyacabanga ukuthi kungaba into right ukuthi sambe siyobona umthandazi angithandazela akhiphe le demon ucabanga ukuthi yidemon kodwa mina ngicabanga ukuthi amadlozi then ngiphile kahle maybe lokubheka ama-drugs kungafuka. Oh, okay motswadi wa ngwana ha wa dumela he so ke tsebe mama a re tsweng abuti ha fela o dumela ha ona bothata ke o ntsha whatsoever you tshwering esseng sharp a ke re motswadi yo my sis ba le re buleleng gate re emeng mo re bone rona ba se kopa re emeng mo ya hai kwalwe so ya mam kopa tumelele mabuti kopa tumelele. So guys ha sentsane re emetse lovers ka gore o itse ke eng re itse lovers a lo batlela abuti thuso sentsane re eme so ke a tseba go fela yena maleng je o mo tsileng because of now it's been a while like into engiyifunayo into engiyifisayo ukuthi ingane yami ithole umthandazo ibe right ingane yami ibuyele esimeni abe sharp wani abe sharp nje sisibuyele esimeni ingane yami abuti lona dithapelo magantso di hloka Ke a di hloka sister ke bona ka re ka nthusa sister ya ke a di hloka ka nnete sister thapelo ke ntse e kgolo wena my brother ke tlo o jwetsa nnete ha o bone ka reng tlo o thusa okay sister okay e tlo o thusa ke kopa ke try sister re bona gore ka sister sholi mama ka khululeka pelong bathong bona le bo lovers ba se ba ke nkele bo mami no o ska tlo ke a leboha skim motho mo holo le kae siyaphila ke teng le nna motho mo so ntate ska ha ke ngoletse ke OC so ke a tseba lovers o joditse gore batho ba Jozi Bioscope bilane wa re tseba since ntse na di number tsa rona phone ke sebaka hayi lo mfana nje ufuna ke simthinje simfaka amanzi akayobhukuda kukho ivese engithandayo lapha eBhibheleni ithi asingabobonga abathi inkosi inkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu abaya kungena ngabakwenza ukuthanda kaNkuluNkulu lo mfana nje ufuna nje simfake emlanjeni sithi kumlapha kancane uhloko akenywa metsing kuphela nje ufuna amanzi nje kuphela sithi nje kuyomvavanya kancane motho moholo ntate ke wa tshongwana ha o hloka fela metsi ke yona ntho ka molukisang fela ha o hloke ntho tse ngata for a tswe memoya etseng o hloka metsi asinkinga sisi ningahamba naye wena manje wasa angeke ngikwazi sinenhliziyo encane kakhulu ngeke ngikwazi ukuthi ngibone ingane yami lapha yana kwenzeka lokho nabantwana usale mama mara usezandleni eziphephile uzohamba ubuye usu right ngane yami awusave abuti korona ne so mama wena pilo wetsa eng nenhliziyo encane kakhulu ngeke ngikwazi ukuthi ngimele ingane ngibone ingane yami lapha emanzini so uzokhona ukuyibona masiphuma emanzini aseyifeditse serimutlisa wena sekuphelile sisi because ngifuna nokwehlina lapha ekamereni lakhe nokuthola nje ngikhona sizo communicate ke nangefone masibuya naye mara angeke ulanda abantu mama wena usale endlini then uthi mina ngihambe nabo mama awusika bakabuti re to thusa re my chom uzoba safe my chom yeah of course okay akuna stress motho fela wa itsebena even if something e etsala ko wena tlabe le Jozi Bioscope okay right ha una stress my sister ka fa motho moholo re go sie gona he re tla go tlisa ntate tshela o re ngwana o hloka metsi ufuna metsi nje kusimthi kumgeza lo mfana kuphume lo moya anawo madimoni la ngaphakathi kuye ngoba neBhayibheli iyasitshela lapha kumaRoma ithi kugwetywe kwaba kuKristu inkosi lo mfana nje kunomoya omsebenzayo ngaphakathi kwakhe siphelisa lo moya kanjalo ke ngoba sithetha nje siswami unomoya nje kaSathane enibona ufuna ukumsebenzisa ongekho sesimeni esiright that's why bese uzenza ngathi idlozi uzenza ngathi lidlozi manje siphelisa lonto kanjalo siswami. Oh God baba sicela wena simakade uNkulunkulu wasemazulwini malingcwaliswe igama lakho awu simakade siyazi uNkulunkulu akekho omnye uThixo simthembayo ngaphandle kwakho kodwa wena uNkulunkulu sithemba wena kuphela akekho omnye uThixo simthembayo ngaphandle kwakho simakade masithi zonke into esizinqwenelayo simakade kodwa wena uNkulunkulu wami usibonakalise ngalenjikalanga ngokuba siyokwenza lo msebenzi simakade kodwa wena Thixo sithi into esiyenzayo ibe nguwe simakade obonakalayo ngaphakathi kwethu zenzeke zonke izinto esizifunayo ngegama lakho uNkulunkulu lakho lasemazulwini siyacela simakade sibonakalise ngoba sizokwenza liwe ulanelanga buthi senza njani mase kukanje umuntu omdala ngoba sikulandela
masimfake khona emlanjeni. Oh, guys. Atsini ka metsing man kgathi man ga le Oh, ditsa. so umuntu omdala ungena emanzini. Man oh sister. Okay, sharp. Wawusengena emanzini. Cause sifuna ukunceda wena. Moha o itse go rapelle wa A ke nyake. Ke masayinyaki. Tsona ka metsing. Afuni ini. Lava simkhumuleni. Mohlubuleng lovers. Mr. Jones. Montsheng ditlhako tsa hae. Di ditlhako di ena. Skip. Man khawatha. Wa rapellwa ne? Nsa t-shirt. Man ra bana dileso. Man khawatha man. Khumula my chum. E re hlubule. Khumula, come. Mr. Jones, take that off. Taking him inside. Take his clothes off, Jones. Man. No, someone else will need Wa bona ba rapela butane? Ha re batla go rasa. Oh, man. Take his clothes off le mo kenyeng. Mr. Jones. Guys, mo kenyeng. Mr. Jones, no, please stay with me here, please. You! Woo! Jehovah. Lava se le right mo. Oh, Jehovah. Guys, eventually I can get inside. Amen. In the name of Jesus, rapelang mo lovers. Amen. In the name of Jesus. Mo rapeleng tate ka lebitso la hao Jehovah. Jehovah. Mo rapeleng. Jesus. Amen. Oh, Abu. My brother. Hey. Yes. I can't.